Gara masala'aa amma eegallee bishaan dildila masala'aa kan bishaan shanan dhuugoo amma geenye shanan dhuugoo jechuun kana kuno shanan dhuugoo jedhaniin bishaan kana fakkaata shanan dhuugoogaa jedhan bishaan isaa kana dildila kana gubbaarraa amma achi dabarreeti gabbuune as gubbaa dabra makiinan shanan dhuugoogaa jedhan jechuu dildilli isaa kana akkuma agartan kana bishaan shanan dhuugoo jechuun kana warri bishaan agartanii beeyne faa jiraachuun ni mala biyya teenya Oromiyaa jechuun ni'ima akkanaa qabdi bishaan akkanaa qabdi bakka hunda kana qofa osoo hin ta'in bishaan hedduu jira bishaan kana akka daawwattan feeneeti insha Allahu ta'ala bishaan kana daawwadha Oromiyaa wanni isin fakkaattu tana fakkaatti wanni namni olii fi gadi jalaa gubbaa irra wal yaa'ee irra wal nyaatuuf tanaafi waan masnoon isii tana fakkaatti shankooraa fi muuza ha agartan kana shankooraa fi muuzni isii kana fakkaata asiin gad irii firraa dhiisiga osoo asiin gad deemne isin garsiifne waan biraati kana fakkaata rabbiin ajaa'iba qabaa subhaanahu wa ta'aalaa gaara kanaa fi gaara kana jidduu bishaan kana kaa'ee masnoo ajaa'ibaatiif bakka kana jira akka daawwattan feeneeti daawwadhaa bishaan kana ijaan arkaameet namni takka bishaan yaa'u ijaan arkini jira dachii tanarra isin waan kana taphan seehina warri bishaan yaa'u beeytan akka nama namni hundi waan beeku jiru isinitti hin fakkaatin nama takka bishaan yaa'u kana ijaan arkini jira takka nama bishaan yaa'u ijaan arkini jira warri